Kode chakruok nyaka giko kawachako eni apisas magubila sub-county Marongo timo nonro ringre jago moro mane yude lori moro mochungi genga pae bumano. Kalure kod jodak lorino ne ochung kanyo kod diario mapoko yangi kinde magutieno kendo gisingo duogo kawe okinyi mar odiochieng' maluwe. Jodak ne obedo kod buok to kane giyao lorino kendo yudo ringre jago moro kobas kod otamba mathoth. Apisas magubila koro kwayo ng'ata manyalo bedo kod maling'ling kata yango weg lorino mondo wuog oko konygi timo nonro. Ringre no ne otere kar kano ringre mar Rosud e bomano. Gari ilikuja on Friday jioni. Ililala ikasenda, na leo tumegundua kuna mtu ndani ambaye amewawa na ako ndani ya gari. Tunakemea sasa, kama sisi kama watu wa Rongo tunakemea hii kitendo isitendeke tena. Lakini sasa wakanieleza tumekuachia gari, tutarudi kesho asubuhi. Unanikuta vizuri? Tutarudi kesho asubuhi. Asubuhi ya jana naye ikagutuka ikaenda tu hivyo hivyo, sikuwaona Jumamosi. Ikawa jioni ikakesha hadi wa leo. Mwendo saa 6 usiku nikiwa natembea, kulikuwa gari ya Coca-Cola hapa na gari nyingine pale. Nasikia vundo. Mimi ndo nistuka. Watu hawakujua. Na mimi sikujua kuna mtu kule ndani. Ili nibidi niende kituoni cha polisi Rongo Kamagambo. Nikaripoti, ndo naona wamekuja wakarimu.